китобхонаи бачагонӣ ба номи Аминҷон Шукӯҳӣ. остонаи ин даргоҳ низ баробари мактаб барои Абдуаҳад муқаддас аст. хусусан рӯзҳои охир ба китобхона тез омада меистад, зеро Абдуаҳадро имтиҳони хеле ҷиддӣ дар пеш аст. дар даври ноҳиявию вилоятӣ озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст пирӯз гардида ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ хат гирифт. ман 70 китоб хондаам. аз онҳо Садиддин Айнӣ, Ҷалол Икромӣ, Мирзо Турсунзода ва дигарон хондаам. ман дар номинатсияи адабиёти муосири тоҷик иштирок мекунам. бори 4-ум бор аст ки ман дар ин номинатсияи муосири тоҷик иштирок мекунам. ман ҳозир дар даври ҷумҳуривӣ тайёрӣ истодам. Абдуаҳад дар 4-солагӣ хондану навиштанро ёд гирифт. дар 7-солагӣ вақте ҳамсолонаш акнун ба мактаб мерафтанд, вай аллакай китобҳои бадиӣ мехонд. ман аз синни 4-солагиам дар ин китобхонаи пурфурӯғ аъзо ҳастам. то ин қулла расидани ман роҳбарону муаллимони зиёде хеле заҳмат кашиданд, аз он ҷумла модарам низ. ба маърифат китобу китобхонӣ Абдуаҳадро волидонаш таҳрик доданд. акнун касе ё омиле садди ин роҳ шуда наметавонад, зеро завқи ӯро дар вақташ бедор карданд. чунин завқу хоҳиш оишахонро низ намегузорад ки лаҳзае дур аз китоб бошад. раҳнамои вай низ волидонаш ҳастанд. бисёр ҳиссиёти аҷибе маро пахш кард, зеро вақте ки ман китоб мехондам ва китобро аз дасти худ мондан намехостам. агар шахс китобро хонад, ҳеҷ гоҳ аз китоб ҷудо шуда намехоҳад, зеро китоб мисли бозист, хело шавқовар мебошад. ва аз ҳамин сабаб ман фақат мехондам ва ҳеҷ гоҳ китобро аз даст намегузоштам. зиёда аз 150 адад китоб, 200 то афсона, 150 то чистон, 150 то тезгӯяк, 150 то зарбулмасалу мақол ва зиёда аз 3700 мисра шеърро аз бар намудам. ва бо тайёрии ҷиддӣ дар даври ниҳоии озмун мақсади онро дорам ки ҷои намоёнро ба даст оварам. коршиносон низ мегӯянд, дар ташаккули маънавии кӯдак пеш аз ҳама нақши асосӣ ва созандаро оила мебозад. яъне пойдевори маърифат дар оила бояд бунёд ниҳода шавад. рисолати волидайн дар оила маърифатсозӣ бошад, то дар оянда он ташаккул ёбад ва дар шахсияти кӯдак асар гузорад, мегӯянд коршиносон. ман гумон мекунам ки вақте ки ҳамин зеҳну андешаи кӯдака донишу хирад ки аз китоб ҳосил мекунад ва ҷойашо мегирад ва ҳеҷ вақт наметавонад барои хато равад. ин чиз бисёр муҳим аст. мо ба таълими суннатии худмо агар таваҷҷӯҳ кунем, аз кӯдакӣ аз айёми ба боғча рафтан дар баробари ин ки кӯдакони мо, наҳрасони мо масалан забонҳои инглисию масалан забонҳои хориҷӣ мехонанд, бояд шоҳномаи фирдавсӣ хонанд, гулистон хонанд, бӯстон хонанд ва ҳатто бибинед ки миллати мо чӣ гуна муҳаббат ва дилбастагӣ ба китоб дорад ки вақте кӯдак ба дунё меояд ва чандин сол дар гаҳвора хоб мекунад, дар зери болинаш баробари китоби Қуръон, китоби девони ҳофиз мемонад. яъне ҳатто як падидаи бисёр неку аҳсан ҳам аст ки яъне бо нияти он ки вай китобхон шавад. яъне китоб хондан ва китобхон шудан ин аз ҳама мартаба шояд дар замони гузашта як дараҷаи баланди илмӣ буд. ҷомеа бояд шурӯъ карда аз кӯдакистон, аз мактаб, албатта пеш аз ҳама аз оилаву хонавода бояд дар маҷмӯъ мо ҷомеаи Тоҷикистон коре кунем ки оҳиста оҳиста дар баробари ниёзҳову албатта тааллуқоту дар баробари хуб вобастагиҳои иҷтимоие ки дориму ҷаҳони имрӯза моро бештар ҳамин вобастаи тааллуқоту масалан гирдорҳои иҷтимоӣ кардааст. хуб китобхониро низ ба ҷузъе аз вобастагиҳои маънавии худ қарор диҳем. собиқ давлати шӯравӣ ки тоҷикистон низ дар ҳайати он буд, аз ҳама кишвари сермутолиа эътироф шуда буд. сокинони шӯравии собиқ ҳафтае то 11 соат ба хондани китоб, маҷаллаву рӯзнома вақт сарф мекарданд. дар ҳамон замон мардуми бадахшони тоҷикистонро ҷомеаи аз ҳама сермутолиа мегуфтанд. این است
غزلیات رودکی، قصیده های رودکی، اندنامه رودکی، سنبادنامه رودکی، کلیله و دمنه رودکی. аммо фарҳанги китобдориву китобхонии тоҷикон дуртар аз он замонаҳо маншаъ гирифтааст. дар замоне ки тоҷик худ соҳибдавлату соҳибкитоб буд, ҳанӯз аз қадим китоб дар зиндагии мардуми тоҷик ҷойгоҳи хос дошт. онро гиромӣ медоштанд, ҳатто дар гаҳвора зери болини тифл китоб мегузоштанд. ин ба он хотир буд ки вай дар оянда китобхон шавад. ҳамеша тоқи хонаи тоҷикро китоб зеббахш буд. اگر ما از نظر موقعیت ملت ها و خلقیت ها سخن کنیم یا اندیشه کنیم، من فکر میکنم که بهترین هدیه‌ای که برای ملت تاجیک آفریدگار تقدیم کرد این کتاب است. چون که ما و در پاسخ این بهترین ارزش هایی که ملت ما و تمدن جهان داد این هم کتاب است. مثلا شاید کشور با فوتبال مشهور است، شاید کشور دیگر مثلا با تجارت با سودا، اما ما افتخارمند هستیم که ما از قدیم مردم کتابدار هستیم و موجودیت کتاب های مثلا کتیبه ها در سنگ نوشته ها، کتیبه ها در پوست درخت ها، این با تاریخ صاحب کتابی ملت ما اشاره میکنند و پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان نخستین کتابی ملت ما اوستا را نخستین قاموس ملت ما عنوان کردند که این بسیار ارزش مهم است. من فکر میکنم که یعنی ما به خاطر آنکه ذوق و شور و احساس مردم انسان با کتابخوانی بالا کنیم، باید یک رجوع به این تاریخ کنیم که ما ببینید یعنی کتاب خواندن در زمان سامانیان چه موقع داشت. با اون همه وقتی که جان امیر بخارا امیر سامانی را ابو علی ابن نجات داد که مثلا شاید اگر طبیب دیگری میشد مثلا میلیون ها هزینه یا مثلا خرج یا پول طلب میکرد، اما او گفت که به من اجازه بدید به کتابخانه سوانح حکمت داریم. این خیلی حکمت دارد، یعنی من از کتابخانه استفاده کنم. این قدر ذوق و شور و هیجانی که ملت ما گذشته ما نسبت به کتاب داشتن باید ما اینا البته احیا کنیم، بیدار کنیم. ин анъанаву суннатҳо дар ҳама давру замонҳо ҳифз гардиданд, аммо гоҳо аз ноҷуриҳои замон илму маърифат низ осеб ёфтанд. солҳои аввали соҳибистиқлолӣ бинобар нобасомониҳо вазъи иқтисодӣ мушкил гардида рӯзгори мардум низ нобасомон гашт. он солҳо хеле арзишҳо ба гӯшии фаромӯшӣ супорида шуданд. мардум ба мағоза барои навбатпоии нон мерафт. куҷо расад ба мағозаи китоб ки як зайл аз байн мерафтанд. чопи китоб аҳён иттифоқ афтода толори китобхонаҳо қариб холӣ монда буд. дар роҳи бунёди давлатдории навин аввалин қадамҳо ниҳода шуданд. як силсила тадбирҳо ки ба баланд бардоштани маънавиёт нигаронида шуда буданд, ҳадафҳои неки давлатдории миллиро бозгӯ менамуданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қариб дар ҳамаи суханрониҳо ба мавзӯи баланд бардоштани сатҳи маърифат ишора мекунанд. муҳимтар аз ҳама ғояҳои маънавӣ бунёд амалан рӯи кор омада натиҷа медиҳанд. анъанаи тақдими китоб ба ҳар хонавода дар ҳеҷ гӯшаи дунё таҷриба нашуда ва ё бо роҳандозии озмун қадршиносии онҳое ки китоб хондаанд иқдоми нодир ба ҳисоб меравад. дар як суҳбат бо аҳли зиё сарвари давлат супориш доданд ки хоб мероси ниёгонамон ва ҷузе аз осори муосир бо номи силсилаи ахтарони адаб ба таб расад ва ин силсила дар 50 ҷилд чоп шуд ва дар дастрасии китобхонаҳо гардид. ҳамчунин ташаббусҳои дигарашон дар мавриди хуб тақсими ройгон ва тарҷумаи қуръони карим ки ин ҳам беш аз 50 000 нусха ба таб расида ба тамоми китобхонаҳои кишвар тақдим ва тақсим шуд. یا مثلا در حاشیه برگزاری این ازمه‌ها من شاهنامه‌خوانی پیش از همه تقدیمی کتاب تاجیکان و شاهنامه به مردم اینم بسیار یک اقدامی مثلا ببینید پیشوای معظم ملت یک سیاستی بسیار معنی بنیاد بسیار دلنگران که کتاب تقدیم شد و در با گذشت یک سال از مردم خود ما
یک نوع امتحان بگیرن، یعنی کتابخوان آزمون. ببینید اونهایی که مثلا کتاب میخوندن، اونهایی که تاجیکان پورا خوندن و به همه سوالهای از حکمات پاسخ دادن، مثلا مبلغ‌های کلان گرفتن و آنها کنون در سال 2026 شاهنامه. آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در فضای معنوی کشور تحولاتی به وجود آورد. آن وسیله گردید که ذوق‌ها را بیدار و میل و رغبت را به کتاب تحریک دهد. صبرینا آموزگار جوان و اشتراکچی آزمون میگوید آزمون را نباید از لحاظ منفعت‌های مالی و اقتصادی نظر کرد. بهره‌ای که از کتاب میابی برای همیشه به انسان منفعت می‌آورد. رسالت و هدف اصلی آزمون نیز همین است که با وسیله هوسمندی جامعه را به کتاب خواندن تشویق کنند. بغیر از دستاورد، بغیر از افتخار دانش داد، معرفت داد، جهان بینی داد، دوستانی کتابخوان و کتابدان داد. با استادان زیادی مملکت، با ادبیات شناسان نامور کشور شناسایی را پیدا نمودم، دوستی را پیدا نمودم و این کتاب سبب شد که من در جامعه همچون یک شخصیتی کتابخوان و کتابدان شناخته شوم و سال گذشته با آماده نمودن شاگردانم در این آزمون با نفوذ با نشان اعلاچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان همچنین مکافات پولی در حجم 10,000 سومانی قدردانی گردیدم. حالا باشد از روی نومیناسی ادبیات کلاسیکی در این آزمون اشتراک نموده در دور شهری آن سزاوار جای اول، در دور ولایتی آن سزاوار جای دوم گردیدم و حالا باشد کوشش به خرج می‌دهم که در دور جمهوری نوین نیز اشتراک نموده جای نمایان را به دست آورده باشم. در کتابخانه عمومی ولایتی تاشخوج اسیری تالاری را با آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است اختصاص دادند. این تالار امروزها لبریز از خواننده است. برای تشریف کنندگان همه شرایط را فراهم ساختند. امروز کتابخانه ها به یک واقعا کارگاهی پرجوش و خروشی ورود و تشریف و حضور مردم تبدیل یافتند. امروز کتابداران و آنهایی که مثلا مسئول کتابخانه ها هستند از روی طلبات خواننده ها تلاش دارند که مخزن کتابخانه خود را بازبینی کنند. خب برای دسترس کردن کتاب های تازه نشر سعی نمایند. یعنی آزمون است که خب از روی نظامنامه اش طلب می نماید که مخزن کتابخانه ها مکمل باشند، با کتاب های تازه نشر تامین باشد. از این جهت یعنی نه تنها امروز مثلا فعالیت کتابداران بلکه خب مسئولان ساحه را نیز خب همین فعالیتشان را باز هم پربارتر و همه را به جنبش به حرکت آورد. یک واقعا یک جریان خوب و البته آینده بینانه معنوی فرهنگی را در جامعه تاجیکستان همین آزمون فروغ صبح دانایی به وجود آورد. دسترسی به دلخواه کتاب مشکل ندارد، زیرا کتابخانه دارای مخزن حدود 500,000 کتاب است. مسئولان میگویند برای بهره‌گیری از این خزینه بزرگی معرفت فقط میل، ذوق و خواهش لازم است و خلاص. وقتی از سطح مطالعه سخن می رود، کارشناسان ساحه نیز بیشتر آن را به میل و خواهش انسان وابسته می دانند. نظر جامعه باشد گوناگون است. نمیخونم. برای چی؟ همه وای با گادجت و داشتگی، تلفن و داشتگی نمیخونم. اینترس نه. پیشتر چه بود؟ شخصا خودتون کتاب مطالعه می‌کنید؟ البته ما بیبلیتک میرفتیم، بیبلیتک کتابو گرفته میخوندیم. اكو الکترونی بهتر. به خاطر مثال کتاب براشته نمیگرده در اساسی تلفن خوانده میشه. خلایه. نه البته جای کتاب هم اینها گرفته نمیتوانند. اونهایی که از شبکه اجتماعی استفاده میبرند نیز اون شبکه اجتماعی رو میتونن که به منفعت خود استفاده برن، از اونها کتاب گیرن یا اون معلوماتی نو گیرن، اما اون معلوماتی که اونها میگیرن از آنجا با کتابی زنده برابر شده نمیتونن. خودم شخصا و کتابخانه با شوقم ذوقم بیشتر جوانان میگیم با کتاب کم روی میارن. سببش در اون میباشد که بیشتر اونو با همین شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام همین بر اینها داده میشن، خوش ذوق ندارن. حتی در بین دانشجو هم هستن که عنوان دانشجو رو گرفتن، نه که چیگه همون عنوان با ارزنده نیستن، با کتابخانه قریب که روی نمیارن.
мавзӯи мутолиа миёни равшанфикрон ҳамеша гарм аст. баъзеҳо пайдоиши интернет ва шабакаҳои иҷтимоиро боиси кам мутолиа шудани мардум медонанд. идеи дигар мегӯянд ин иддао баҳонаи беш нест, ҳама чиз ҷои худро дорад. гоҳо шоҳиди он мешавем ки дар суҳбатҳо ҳамин гуна ишораҳо мекунанд ки гӯё василаҳои иттилоотии муосир замонавӣ пайдо шуданд, мисли китобҳои электронӣ, интернет, хуб дигар василаҳо, гӯё инҳо ба фаъолияти китобдорон, ба раванди мутолиаи китоб таъсир мегузоранд. мо шоҳиди он ҳастем ки воқеан шояд дар марҳилаи аввал таъсир гузоштанд, лекин он лаззати китоби ҳақиқӣ, китобе ки бо усули анъанавӣ чоп шудааст, онро мо рӯи даст мегирем, бевосита бо мадраку сарчашмаи ҳамон суол ё масъалае ки мо ҷустуҷӯ мекунем бо он рӯбарӯ мешавем, он албатта арзиши дигар дорад. ба ҳамин хотир таҷрибаи халқи ҷаҳон собит карда истодааст ки дар ба ҳеҷ ваҷҳ китоби электронӣ, сарчашмаҳои электронӣ, маводи ки албатта имрӯз дар ҷаҳони маҷозӣ ҳастанд, ҳеҷ вақт ҷои китоби анъанавиро гирифта наметавонанд. лекин воқеан масалан ҷойгоҳи китобро чизе гирифта наметавонад. Аммо мо набояд аз ҷомеа ҳам дар ваҷҳи худ бояд ақиб монем, чунки имрӯз тамоми ҷомеаи башарӣ имрӯз масалан тамоми қудратҳои маънавӣ, қудратҳои масалан иқтисодӣ, қудратҳои дигар ба ҳамин ҷараён мутобиқ шуда истоданд. ва ба хотири ин ки мо бояд аз пешрафи ҷомеа ақиб намонем, бояд мо хонандагонро барои ҷалби мутолиа, истифодаи боманфиат аз ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ, яъне масалан имрӯз дар шабакаи телеграм ё дар шабакаи масалан худи фейсбук хазинаҳои китобӣ зиёд аст. Масалан имрӯз воқеан кори хубе кардааст, махсусан худи китобхонаҳои Тоҷикистон, китобхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, китобхонаи оммавии Тоҷикистон имрӯз саҳифаҳои яъне китобхонаи электронӣ ташкил карданд ки ба хотири рақобатпазир будан ин бисёр муҳим аст. як назарсанҷии охир муайян кард ки сокинони Русия ва Испания аз ҳама бештар ба мутолиа вақт сарф мекунанд. дар ин раддабандӣ ҷопон низ мавқеи намоён дорад. ба ҳисоби миёна дар ин кишвар ҳамарӯза 55 миллион адад рӯзнома ба таб мерасад ки ба сари ҳар 1000 нафар 600 нусхагӣ рост меояд. ин ниёз ба рӯзнома ва мутолиаро бозгӯ мекунад ки истеҳсолотро ба вуҷуд овардааст. ҷопон яке аз кишварҳои пуриқтидори истеҳсолкунандаи технологияи рақамӣ ба ҳисоб меравад ва мусаллам аст ки ҷопониҳо низ аз имкониятҳои технологияи муосир васеъ истифода мебаранд. дар баробари ин ба маҷаллаву рӯзнома ва китоб низ эҳтиёҷи рӯзмарра доранд. манзур аз ин мисол чизи дигар аст. гап дар бораи он меравад ки имрӯз бархе бо истифодаи имкониятҳои интернет ба китоб, рӯзномаву маҷалла ҳамчун як субъекти кӯҳнашуда ва ё аз муд рафта муносибат мекунанд. масалан ҳамин ҳуши маснуира ба зоти худ наметавонад ки аз худ чизе эҷод кунад. барои он ки вай ҳам бо равишҳои пешқадам вай ҳам ҳамон маълумоте ки дар фазои маҷозӣ ҳаст вай мехонад, мутолиа мекунад. бале мехонад, мутолиа мекунад ва баъд пошо мегӯяд. аммо бозам бинед фарҳанги мутолиаи инсон ҳам боз болотар аз он аст, чунки масалан агар ҳар масалан вай метавонад ки маълумота аз фазои маҷозӣ гирад, шояд вай маълумот ғалат аст, аммо бозам зеҳни инсон, андешаи инсон ки масалан қобили қиёс нест, вай уна бояд дуруст кунад. доктори илмҳои филологӣ Нуралӣ Нурзод мегӯяд, сатҳи мутолиа назар ба чанд соли қаблӣ хеле боло рафтааст. вай озмуни фурӯғи субҳи донои китоб астро ангезае дар фазои маънавӣ мешуморад ки дар бедории завқи ҷомеа ба мутолиаи китоб коргар шудааст. аз рӯи мушоҳидаи ҳайати ҳакамон довталабони озмун аз миёни наврасон сол аз сол зиёд мешавад. ин як омили хушҳолкунанда ва натиҷаи босамари озмун арзёбӣ мешавад. ман фикр мекунам ки озмунҳо воқеан таъсири матлуб расондан барои бедории ҷомеа, бедории мардум, бедории хонандагон ба китобхонӣ. ба хотири чӣ? ман дар ин 7 соле ки озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст баргузор мешавад, аз даври шаҳрӣ то даври ҷумҳуривӣ чанд сол аст ки ба ҳамчун узви ҳакамон ширкат дорам ва ин пешрафта ин ҳисса ман мебинам. тӯли 7 сол инҷониб дар кишварамон озмуни фурӯғи субҳи доноии китоб аст идома дорад ва мо эҳсос мекунем ки ҳамасола ҳамин озмун воқеан як такондиҳанда,
як пешбаранда, як чӣ шуд, як васила, як қувваи тоза дар пешбурди умуман фарҳанги мутолиаи китоб гардид ва ба таъбири аз 7 сола то 70 солаи кишварамонро ба ҳамин як ҷараёни бисёр хубу созандаи маънавият бунёд ҷалб намуд. дигар чизи хушҳолкунандаро масъулини китобхонаи вилоятии бачагонаӣ ба номи аминҷон шукӯҳӣ зикр мекунанд. нишондиҳандаҳои омурӣ аз афзоиши ба маротиби ташрифи хонандагон нақл мекунад. بعد از آنکه که آزمون جمهوری فروغ سوپ دانای کتاب است را جاری نمودند، صف خوانندگان ما روز از روز زیاد شده ایستاده است. سالهای پیش خوانندگان بیشتر تا 20-30 نفر به خواننده تشریف می آوردند. حالا باشد شماری آنها زیاد شده ایستاده است و بیشتر به ادبیات بدیعی، یعنی که ادبیات معاصری بچگان، ادبیات معاصری تاجیک، ادبیات بچگانه ذوق آنها زیاد شده ایستاده است. در طول 9 ماه سال جاری به خوانندگان 38851 نسخه ادبیات دسترس کرده، از آن 23566 عدد ادبیات بچگانه به خوانندگان یعنی که داده شده است. بیشتر خوانندگانی نو یعنی که تشریف آورده 4572 نفر را تشکیل داده. همه روزه تا این جانب تشریف 9 ماهی خوانندگان به 9809 عدد میرسد. дар идомаи тақдими қуръони маҷид ва шоҳасари тоҷикон инак шоҳнома низ дастраси ҳар хонаводаи кишвар мешавад. алҳол тақсимоти он оғоз гардидааст. ин иқдоми ғайриоддӣ ки дар партави сиёсати сарвари давлат амалӣ мешавад, ҳадафи меҳварияш боло бурдани маънавият аст. шурӯъ аз соли оянда озмуни дигари шоҳномахонӣ ҳаёти маънавии кишварро рангин хоҳад кард. ба назари равшанфикрон чунин иқдомҳо ки аллакай ҳадафрасии худро собит кардаанд, ҷомеаро боз ҳам китобдӯсту китобхон мекунанд.